Malolau malia hau e ki melele ai tonga hono kotoa. Fia ki teitai lelei ki motol kia mo uniongongo mele tio ka mo Afrika Television e tonga ki he fia fini. Pakai ko ia ki he tala noa lalahi oi aho. Amanaki ki tau moloto ai whukatonga kotoa be i tongani i he ahomoni te kahau ko e whakaapa makehe ki hala te ni kuini Piritania kuini Irisa Pesiua. Kamata e tukwatai ngahi ako anga o na muka, mga tuunga me he sisi i au pito ai vai inu. Pea uki e ki pale nia hua kawa meiliko mau inga ke whawhenga maria i ngai paanga tokon ke whililiwaki o ia, lotonga konferenisi hono tahaua ai kautaki i ngai whanua Pasifiki. Pakoe wakai lewa eni ke whakaiki ki. Oku amanaki ke tau moloto ai whukatonga kotoa pe i he otutongani pe he ki ngai ofisi whatalawhi kaulahi a tongani i he ahomoni te o wike kaha o aho taha hiva o Septema koe whakaapa ia ki hale tahini kuini o Piritania kuini Irisa Pesiua. Koe ahafo ko e ne whakahoko ai o au te lio ai tahini kuini o Piritania. Alice Tupou me whakaikiki e talanoa ko ia. Koe ahafo ki eni e whahoko ai o au te lio ko ia tahini kuini o Piritania. Ka kehe koe tutuni ko ni me he eiki pale mea leo leo sa miu kuita vai pulu mo i kapneti ko ni afio ke whahai whapaapa tongani i e pulonga o hala koe tahini kuini Elisabesi hono wa koe tui Piritania pea koe takia ngai whanua ko ia komini weri. O mahino pe foki nai ha e lea to ane afio ki ngi tupo wono i ahoni ke o wau te lia koe tahini kuini o Piritania, Queen Elisabesi wa, i e hiri kono whapapau i me sekretari ane afio kapteni i seone fifita ke o ngongo a le teo me televisione tonga. E ha e lea to ki lontoni ke mea whaeki koia o Queen Elisabesi o whafufunga i e whanua i e whiakaunga mamahi ki he tui Piritania mga kai koe i ulope i hala kona o Queen i laulo taha nei tōloa i ne pule i ta oeni e whitunga fulu. No toa nine mea tahini kuini na nas pau o tama pelinisi kalauniti po toa o kalala, whadahama prinsesi kalaunisi nai takala pe ke tahini prinsesi salo te mafle o plolevu tuita mo tuita pe ke whale ko ia hamo e o foa ne fiafi i e o waulo tuhu fia mo manatua a sasi whainunani Sao Paula i e polonga koe kua tō i ngai whanua o Piritania ma ngai whanua komini weri i e hala koe e tahini kuini Elisabesi hono waha. Koe taha eni i he oa loto mahu inga ke kainga loto e siasi, o i kainga tapei tongani ka kukau mo tople anga, ka wika talu e hala tahini kuini o Piritania, o e whahoko pe e siasi ai oa lotuni, pea o whika unga mamahi ai ai tonga kotoa. Nei whahoko e oa uni o tataki maia e he aleki bisope, ke ni stone fifita pe he ke lea taritali o e oa u. Toha e honi mo hei lala. Koe pupunga rea e ni me e taha o ngahi mai moa whautaanga a la a hono tolu ko unga whanua. Kun salo te tupou tolu. Koe whiwhine tori kune anga maheni at ke pelu tapatolu e honi pe tui hifo hei lala i olunga he huni he aha o tātoanga. Neongo ki kai tau potu mai e huni ki he mamata atu ai matanga. Pe neongo e kai alaha fe hono alaha. Ke hange o ku tautaufa ai mausa o takala hingoa koe ni koe hei lala. Ka ku whahoko e he huni ha whatongia matuaki mahu inga whau. Aki ene whakatolonga e tautaufa e alaha mo mausa o hei lala ia taimi loloa. Ai kai ngatai, a kune folahi takato mai, a namu lerei o hei lala. Patoki pehe ai e mai moa, ai taine kuini ko unga whanua, tuha pe huni mo hei lala. Koe ngawe aki e he kauwhiwhine ahoni, o tui hei lala i he prestiki, pe i kai ai ke ma, alaha manongi, ai kakalani. Koe honi pe o ku tuha pe whiunga mo hei lala. Koe wakai whakatua ia e whatongia rea taritari o e o wau lotu whakafonua ma mawha mo mamaloni ke whare o haa mo e ofo mo ne tuha mo hei lala o loto Piritania. A koe kuini o whina o kuini Elisabesi ua. Nai a Asiria mahu inga o i whakalauni o e tahiwani matolu i he tatala e la a ko unga whanua ai pare o e sariot na e haere ai i ha aha mo moko mo uha sino. Koe prianga tonga ai ai he whiwhini
Mo ne hoko koe huni, o ku tuha mo hei lala, o loto Britania. O tau kei nofo peo malu malu, o komini weri o au mai ke ahon. O i kai ngata pe, he toka maasima, mo tolonga mai, ho tau wā whakatipilo me tika, kana ia e wā ofu makehe, i he wā o e kuini Britania, mo e whare, o haa mo e wha. Oi, he tō e whahinga kaua. Ia hiri ana te tāke atuai e he piso pe, whawhikau toki tā awhamaka ai toenga koe o wau ane whiawhi. Koe hala eine tahine kuini o Britania i hono tau hiwanga fulmao no. Koe o wau te rio koea o Queen Elizabeth ua e toki whahau koea i he monite o wiki kahau au tahiwa koe Septemani, pe ho koea koe ahu malolo whapule anga ma ai ngahi whanua pule i koea e Britania. Na e whaha e hifo a mea whaeiki koea Queen Elizabeth ua me he palasi Balmoral o Scotlandi ki he palasi Holyrood House o Edinburgh Scotlandi a monite pena ane toto whai ke o ange whainga maria mai kakai o Scotlandi ke nau wha papa wha osi ke tahine kuini ki mua petok whaha ele atu ke palasi whatui o Buckingham i Londoni i a hoto si te. Na e toto whae tahine kuini i Buckingham i a hoto si te petok whaha ele me iai aniafi ki he ofisi koe whala leo Britania ke ni toto wha i Westminster o au keno te rio i ahamoni te wiki kahau. I ne pehe koe wā i taimi koe ni ke wiki kahau o tapua i a whanua i aho hongo fulu koe wha pāpaya ki hona o kuini na ni tataki ma Britania ma ngai whanua komini weni i e tau e whitunga fulu ko hili. Na i take atu whoke e tama plinis kalauni te potoa ulkalala i aho na e halai e tahine kuini i ngai whamo oni popua ki whika o ngā mamahi i e tohi whamo oni i whika o ngā mamahi koe i ofisi whatara whikau lahi a Britania i tongani. Na e mui atu ki ai eiki palemia leo leo sa miu koe tawai pulu peke eik minister ki muli whiki tamaloa o toi kamano ma ai ngonga deiteo me televisione tonga kau Alice Tupou. Ko au eni a tongani ki hataimi o fuwhia mau vivili ai vai inu, ko hui ka tuunga lolotonga e funga e whanua mi he la ala afu o loa na tau whikuki mai mo ia i he mahina e wha kua mali watu, mo toi whafuafua e toi hoko hoko atu pe ai la ala i he mahina e waka hoko. Ko ka mata e tuko atae ngahi ako anga o nomuka, ma tuunga me i he fusi isi i au pito ai vai inu. I he whaike eke mo ofisa wa tokangai kine a takai me he ofisi whafunua tō tupu mau sa hala. O kulolotonga iai e timi ngā awi he otumu o mua, ko e tokoni ke ngahi tānak anga vai. Na e whamala ala hala ke tuunga o iai whi mau vivili a ngai whamili he otumu o mua, o tau te whito ki no muka pia mo whanoi, ko au eni ki hataimi o kutuku wawe mo ngahi ngā awe, ko e uhi ko si ai vai. Bahe lau pito e ke mau vivili o me vai me ngai tuku i motu, tau te whito ki mo mua. E mahi no ku o kuei ki nou whaka wai inu me ngai kia mi mua. Nea ko peo ate utanke fo o pe hini ki ngāwe whai sa mai ki ka ku mahina au pita e ku hā mai ia ai e ku sisi e me wai. E ako koe ako ku kua tāpe i ngā peke a voi peki sisi e me wai he hā mahina mai. Ai ke se mau e kakai ki whahaki ngā ue, ngaku na uri kia na ose na uri mei vai ana tūga he ngā ue tokoni koni hupu ai. Ai pa kurahi pe hupu ala te ngai kauta tokoni ia. Ala te ngai kauta tokoni ia pa ku wawe ose ki mei vai ia koe he tau te whito ki no muka pe mo whanoi. Mahino pe whanoi ia na e ki hā mahino mai ku ai whitna whai mau. Vai inu, unau tau, unau lai tahaku nau watu pe ngai hina vai inu pe ni tongani mi nau ngai whahamiri o ate waka whawikeo o awe ke ngai whahamiri i whunoi. Tatu hito whunoi, whunoi pe mono muka. Ka koe, kautuka mhaka suunga ia koe o vai, very critical of that and ni siwe ko ia. Ai, ka koe hai ka pai po mau le ta se ngā atu malimo ka koe ki ngai kauta tokoni. Ki hai tokoni e whakapai ngā maari e ki konti motu. Leo ko koe ngai misin ki liu e tahi ka ku
wai au ku quantity me wai si o pito ni e ngau e ngai mitin ya. Ko osi tuku mai foki fua e hanghange ka toi hoko atu pea whi awa tongani mo la ala a, ia mahina e ua ka hoko. Ko e tokanga, ke toi tuhani mo whapotopoto i ange anu ngawe aki o e vai uha, ke ngawe aki pe ia ki hei nu at atape, a ia nei toi tapou ki ai a halahala. Ko tuku e whare e ton ke vat ma tolu ke ki tunga sisi ko ke ki me mai, wha ngai pia ke hin mo ata, e fuke ngai api ku na whakaukau ke whae ke kuki ko e fo whangawhata ku ka koeanga koe mautui koe mei vai ki hei nu pe ku tue lava he vai pāo whai si whatongia ke kuki mo fo ai kuange pe ki mei vai mea ke tau ke nāk pe ke nu ka pau ko kai ke ka pau kai ke se marie ke tunga ua mei vai ko whare whapoto pe ai o haka ska pa ka po mo ko to ki ma inu me ai ka ko tu ko ma una pe tu ela mo po le pe ngai si ma vai ko ki ha ta ti o sten ki nga we te ai api ko ya u ke pe ton ki pe vai to ka ke fu la ai un ton ke ma vai pe ki me vai ta na to ko ni ke mau anga inu ko ka ke ka po uma vai ko tu option ni de le ja ko vai pa ko vai pi ma e fe uma pi de no ka po si e ki me vai no to ko ni pe vai e ta vai pa mo ke mo anga no ko no fa ka toa ma u nga pe ke save ki me vai ne nga si ka te la pe se vai be mo ki family ai mahina e ta la ko Lo tonga ni tonga tapuni ko vahe nuku alofa au ku haalahi ai e maha ai ngai sima vai. Ika ingata pe tonga tapuni pia muha apai ai haa mai e wesia lahi e mau anga vai inu, ka oku kamata ke wesia mo ngahi tānak anga vai i vava u. Na e mea e ki pale mia hua kawa me liku whama mawhai ai mahu inga ke whai hatokanga makehe ke ngai whaunga ke whalele ake paanga tokoni ke whelili waki o ea, ke waweange mo pau. I ka ingata ai ka iai moha tokoni ki hanu whuatu u hasino i paanga tokoni whawheitu u maa e Pasifiki. Ko ene mea eni lolotonga ia ngahi pe nolo ne whakahoki he konferenisi hono tahau e kautake Pasifiki pe PICL. Te tau wakaile waheni ki a Liliani Polutele me whakaiki ki e tala noa ko ia. Na e malawa he konferenisi ko ni ke whai ai ai whimea ake kautake e Pasifiki mo i kau whawafonga me tūku i whanua o ku i kai nau me mipa i he PICL me Asia Pasifiki ki ngahi ka venga whikau aki mo e whima o vivili e whanua ta ki taha. I kai ko ia pēka na i kau kei e ka venga ki he wheli liwaki o e ea. Kau kei mo e whakalaraka tu uloa, malo i goia o seni, hoho malo i ko viti tāhiwa, tuko ni whakapaanga ki he patseti, kau kei mo e whakapaanga e ngahi ngawe ki he wheli liwaki o e ea, pe heke tauhi o e melino mo e malu o e whanua. Ko i konferensi ko ni whakawaya i he moni te wiki o kawatu kia i atongani, o te moto kuki, o te moto whakatahataha ko ia mai kolonsia, Fiji, Tahiti, Guam, Hawaii, le Papulika o te moto Masolo, Nauru, Niue o te moto Mariana, le Papulika o Palau, Haamoa o te moto Solomone mo Tuvalu pehe ki Haamoa Milika. Ne kawatu whoki a tongani mo hono kau whawhunga ki e fuafua whakataha e kulupunga aue a e PICL, a e ne whiriai e seami o te moto whakataha o mai kolonsia. Kai kehi ni lawale lei me whataha ai e ki pa lei mea me ofisi e waa ki muli mo whewhakatau ake o Australia ki Pasifiki, pe heke ofisi ki he malu o e whewhalau ake sivile ai Pasifiki pe Paso. Nā ne mawhainga mali e heni ke wheiloa ki me Palestini ka ia o e East West Center pe heke ofisa pule o e CNHA. Kai kehi ni whahoka tei pe heni e huakawa me liku ai whakamalolo tohunga ia i he tokoni ko ia ai CNHA ma atongani ai ne whiunga ia me tola Amerika e tahkilu whamano fituafe. Na e kawata laftani ke nolo sione mapakai tolo o whawhunga e kautau e ne afio, i he polo kalama ako whawapule anga ki ngahi ngau i ke whameli no. Ai ne whakahoko i Taileni i ahoua koe o Aokosi o ka kato mai ki ahoua o i Mahinani. Te tau toi wakai peheni ki a Alice Tupou me whakaikiki o i tala noa ko ia.
Ko e palkalama ko koe ni ai Birab Chabiru hono wa wana te taki pea i he tauni e sentara ki ngai ngawe whamerino ai waa whakautau koe a Taileni me ke sentara koe ai waa whakautau a Australia kuna whahoko ngai palkalama ako ki ngahi ngawe whamerino. Ko e palkalama ako koe ni koe tānu hono whahoko mai ia me he tau ta hiva walu mono tataki mai pe e Australia mo Taileni aia o kone whatataha iai e ngai waa whakautau me ngai whanua i Pasifiki mo tople anga ko e kau polisi, mo e kau whawhonga kakai ki hono langa hake hanga we whataha i he ngahi whanua ko e Pasifiki, pehe ki hono tāna ke ngahi ilo ki he ngahi ngā we whamerino. Ko e taha whoke tau mua te whito hono whahoko e polkalama ako o Birab Chabiru, ki he kau whawhonga ko e me ngai waa whakau tau me ngai whanua na nau kau atu e taoni, ke toi hiki i hake ai nau ngahi ilo i ngai ngawe whamerino tau te whitain ke ngai misiona ko ia Amerika, ke koe mea te pū koe malawa koe ki ngā whataha e ngai whanua koe ni o kawa ia tongani e whainga koe ki au siha ngai ola kule lei i ngawe te nau whahoko. Ma ai ngonga leitio mai televisione tonga ko Alice Tupo. Pea mei he whamau anga lahi, na e whakahalaia i he whamau anga matapule ta o whanga fulmahiva ko ne siasi ka moto, ke hia koe whanai o hamea whanalai folo poi ni woua, i he whakatau mua ke whakailifia i a kipe hono ka inga pe, ai ana nau nofo i hono apituku hau i tofoa. Ko hono whakahalaia i ene whamaulahi petunia tupou ai whakailoa i aho hiva o Septema, hiria ngai whamatala whamu oni ne o hake i whamau a ngā whilawe i moe hia kua whakailo ia kia i. Nai toi whakailo whokia ki e hia kono mau i me mea tau te eki ki laiseni, ka nai osi tomu atari halaia pe ia ki ai. I ngai whamatala ne o hake i he whamau anga, ko hono whakailo o whakailoa whekau aki moe hia ko eni, ai na ane whanai ha mea whanalai folo po ini woua, i he tau mua koe whakamana mana ki he matapure ko te evita siliva maile mohani ihi ke he pē. Ko e ni i ko e ni o ku kawe whiwhine ko Pauline Luka, ko e ka inga pē e whakailoa, pea mo hono o ngofoha ai ana anau nofo pē i aputuku hau e whakailoa i tofoa. Nai whakamatala whamu oni ko toa pē e whiwhine ko e ni mo hono o ngofoha, i he whakamau angama ai tarataraki. I he whamatala whamu oni a Pauline ki he whamau angana ni pehe ko i aho ko e ni hoko e whakatamaki, na nau nofo pe i honau api i tua o whai e ni haalo tua niu. Nā ne pehe whafuafua ki he taimi walu pongpongi i he aho ko ia, na aluatua e whailoa mo hono Mali, pea o kuto atu e whailoa ha mea whana, ka nā ne whakahai ki whamau anga nā ne whakatoanga i pe nā ne mau kawa mālohi ai whakailoa. Nai whakahai e Pauline na e whaiwhai pe o hoko e ki i makuku i he waha e whailoa mo hono foha, o whaiwhai pe pe aiku ke toha ke whailoa mea whana o whakamākona, pea ne whanai e mea whana ki he ata o tu o wha. Kai kehe ne lahi pe me ngahi whamatala kehe ne o hake i he hopo ko e ne whamau angalahi, a iana e pehe whamau o kune osi e maali e pe ki ngahi whamatala whamo oni ne o hake, ko e uhi kua osi malawa ia i he tautalaki o whamo oni ki he tuunga ta e toi veiveiua o halaia ai whakailoa. Nei pehe whamau lahi pe tunia tupou na e toki mālolo atu pe ngahi aho ko osi, ai ki tamasi i tau fitu, tupu me hono ngawe ake o mea tau, kai i kai tauhi i ha wheitu malu. Ka neongo na i kai hoko hapalapale make mole ha mo ui i he hia ko e ni. Ka agu kei whatu tā maki pe ai ane whamatala ki ai, pe whamala ala ki ai a petunia tupou. Nā ne pehe o kuto tonu pe ke hoko e ni koe whamanatu ke kau mau mea tau mo i laiseni mea tau kotoa pe, ai mahu inga ke whapapau i o kutuku pe tauhi, a ngahi mea tau pehe ni i ha wheitu o ku malu au pito. E toi hāpe whailoa i he whamau anga te tau i ahua wala o katopa, ke hiri whaki hono tau te ā. Tau toi wakai peheni ki he talana lalahi oi aho. Amanaki ki tau moloto ai whukatonga ko toa pe i tongani i ahamoni te kahao, ko e whukapa apa ki he hala ki he kuini Britania kuini i risa pesiua. Kamata tu kātai ngahi ako anga mamuka maka tu unga mea si isi i au ito ai vai nu. Pea uki e eiki pale ni aho a kama meili ko e mahu inga ke whawhanga malia e mukanga tokoni ki whiniwi waki o ia, tolotanga konferenisi hono tahau e kautaki e Pasifiki. Pea koe kakato e pea muongo le whatonga mo le eti o tonga o waki mo e waka umai television tonga mo i ai whaka amune au tono atu ki lauta whale o tonga hono kotoa. Whamalo te tau keiwhi au mai, kama mea.